ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati GTA San Andreas Sprdnja po gradu. Da. Tu je s nama, nisam rekao, gost, the Serbia player. Yes. Da, i danas ćemo se sprdati sa malo šiframa. Prvo što ćemo kucati je brok poke. Ti lepa koca, naravno. Sad ćemo morati to vam je za beskonačno. CJ! Tam ti je bre! Fuck you, CJ! Golotinja! A ti golotinja, brate! Fuck me, fuck you! Danas! Evo ga! Sad ćemo naravno da vozimo helikopter. Ali treba što je. Hidra. Dobro. Vidite, želim da stigamo da kažemo hidru. Odemo, naravno. Okej. Šta je ovo? Fuck! Ne! Prevrtanje! Fucka! Stunt! Ovo mi je profi stunt, ljudi! Pucaj! Vreme je da kucamo dude. Da poletimo s glupim helikopterom. Fuck you. Dobro, šalimo se bre malo. Da poletimo. U stvari ćemo kucati. Jump here.
Ne! To je profi način da uvisite avion. Čaj će tu biti brej. Brž brej. To se kombija. Okej, brej je za malo mišljenje. Sad gledaj. Zapali to! Zapali grad! Zapali grad! Nema tebe! A ti, što mi to biš? Molim me da pušta. Fuck you, možemo se vratiti. Ajde da se zapali. Ma fuck, bre! Ljudi, ja mislim da ćemo ovdje uvijekiti malo ovo. I za kraj, za ovo ćemo napraviti vrstu. Fuck you! Jebem ti taksist! To bi bilo to. Što se tiče Sprdnje s gradom, što je bilo kratko, sljedeće će biti duže, pa se mi vidimo u sljedećoj epizodi.